Reka nizere neza ko mukomeje kugubwa neza kandi mukomeje gushima Imana muryango mugari bakunzi bacu tubana umunsi ku munsi. Birumvikana tugarutse mu makuru yacu yo muri iki gitondo, ni amakuru menshi cyane tugiye kuva imuzi n'imuzingo, aho tugiye kureba akantu ku kandi, aho tugiye kurebera hamwe mu by'ukuri uko byifashe n'uko urugamba rukomeje kugenda. Birumvikana turagenda tureba mu bice byinshi cyane, ariko muraza kunyemera duhere kuri General Sultan Emmanuel Makenga, umugaba mukuru w'ingabo z'igisirikare cya M23. Uyu mugabo mu by'ukuri birashimangirwa ko agomba gushyingurwa, aragomba gushyingurwa byanze bikunze, kandi nawe bigomba gutangazwa ko ubuzima bwe bwarangiriye muri Rubaya. Turagenda tubigarukaho, turava aho ngaho tugaruke ku butasi bw'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiri gukoresha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bari gukoresha ibyogajuru byabo mu gukora ubutasi kugira ngo bamenye buri detaye, buri kintu icyo ari cyo cyose, buri ntambwe iyo ari yo yose y'inyeshyamba za M23. Urumva ko ubwo ari ubutasi bukomeye cyane. Ubu Amerika iri gutanga amakuru kuri guverinoma ya Kinshasa. Turava aho ngaho tugaruke mu mirwano ikomeye iri mu bice bigiye bitandukanye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, aho ubona ko rwose imirwano ari imirwano hano za Itombwe, hano za Katoyi. Mu by'ukuri hari imirwano ikomeye cyane. Turagaruka kuri sisitemu z'ubwirinzi bw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, turabirebaho. Turareba aho inyeshyamba za M23 zamaze kwimura ibiro byabyo bikuru, babikuye i Goma babijyana i Bunagana. Kubera iki ibiro byabo babikuye i Goma bakabijyana i Goma? Ngo turabihuza n'amakuru ahari ajyanye n'ubutasi, byose turagenda tubirebaho. Mu by'ukuri rero ni byinshi cyane turimo bugende tubagezaho muri aya makuru. Kanda subscribe, share, comment, like, ukane no kukazogera, dukomeze kugenda tubana gatanu kuri kagenzi kako, mbahereza n'ikaze ku buryo burambuye. Mugabo witwa General Sultan Emmanuel Makenga, akaba n'umugaba mukuru w'ingabo z'igisirikare cya M23, nyuma yo gupfira mu bitaro byo muri Uganda, i Kampala, akaba ariho yapfiriye nyuma yo kugira ibikomere bikomeye cyane. Arasiwe hariya mu Rubaya, aho yarasiwe mu nzu rwose, arashwe na drone y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aravuga ko uyu Makenga nawe agomba gushyingurwa. Kubera iki abayobozi b'inyeshyamba za M23 bakomeje gushyingurwa mu buryo bw'ibanga, atari kubishyira ku mugaragaro? Urabona Ngoma byarasakuje kugeza ubwo we babyemeye babishyira ku karubanda rwose, baravuga bati nta kundi, ariko ishyingurwa rye ntirizwi, nta kintu na kimwe kizwi kuri byo. Ubu ngubu rero amakuru aravuga ko umugabo witwa General Sultan Emmanuel Makenga nawe agomba gushyingurwa, ariko urabona ko ari ibintu igisirikare cya M23 kirimo gihisha. Ibya General Sultan Emmanuel Makenga byashimangiwe ku munsi w'ejo ko yashizemo umwuka kandi ubuzima bwe nyine byamaze kurangira. Turibaza tuti arazana gushyingurwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, arashyingurwa muri Uganda, arashyingurwa he? Uwo ni Makenga. Mu by'ukuri ubwo ni ibikomeje kwibazwa ndetse n'ibikomeje kugenda bigarukwaho kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko aba bagabo baba M23 ni abagabo barashwe ku buryo butunguranye. Makenga arashyingurwa cyangwa nawe arashyingurwa nk'uko Ngoma yashyinguwe? Ashyingurwa mu mashyamba iyo ngiyo muri teritwari ya za Walikale, kugeza ubwo umuryango we uhagurutse, kugeza ubwo umugore we utangiye gusaba ko umurambo we wagaragazwa. Ariko se ubundi turetse kwirengagiza, buriya Ngoma umurambo barawubonye cyangwa indege yarashwanyaguje? Indege yararashe irashwanyaguza. Uriya Makenga we yaramurashe arakomereka ku buryo bukomeye, yicwa n'ibikomere nibyo byamuhitanye. Wenda we umubiri we urahari, ariko se arashyingurwa wewe hehe? Arashyingurwa i Kampala? Arashyingurwa i Goma? Ese M23 irabitangaza? Ese mama biragenda gute?
ni ikintu gikomeje kwibazwaho nyuma y'urupfu rwe rwose, nyuma y'urupfu rwe ni ikintu gikomeje kwibazwa kuri General Sultan Emmanuel Makenga. Reka tuve aho ngaho tujye ku butasi bw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abantu bakomeje kwibaza ati ese amabanga y'inyeshyamba za M23 arimo arava he? Ubundi first of all, amabanga y'inyeshyamba za M23 arimo aratangwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika irimo iratanga amabanga y'aba bagabo ba M23 gute? Urabona Amerika ifite ikoranabuhanga, ifite ibyogajuru, yoyo irakoresha ibyogajuru byayo mu gukora ubutasi. Nujya ubona nk'indege za guverinoma ya Kinshasa zifashe zikarasa ahantu ku birindiro bya M23, ahantu binjiye mu buryo bw'ibanga bakajya mu buryo bw'ibanga, urihisha se? Izo muvu muri gutera nazo urazihisha sisitemu z'Abanyamerika, urazihisha ibyogajuru by'Abanyamerika? Ni ukuvuga ngo buri ripoti yose irahita itangwa i Kinshasa, barabwira i Kinshasa ati M23 yarunze intwaro ahangaha, M23 abayobozi bayo bari ahangaha, M23 ikoze iki ngiki, ikoze deployment, ishyize intwaro ahangaha, ishyize abasirikare ahangaha, iritegura gutera ahangaha. Ibyo byose rero urumva Amerika iba ifite ubushobozi bwo kubikora, yarangiza ikahita itanga raporo i Kinshasa, maze tukabona indege zirimo ziragenda zirasa, kuko indege za guverinoma ya Kinshasa ntabwo zigiswata ngo irazamutse irarashe wenda ngo irasha hatariho. Oya, iriya drone izamuka ifite amakuru, ifite akantu ako ariko kose, ifite buri detaye yose y'ibyo igiye gukorera igisirikare cy'inyeshyamba za M23. Ubutasi turi kubona rero buri gukorwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, buri gukorwa nyine na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyogajuru niko rwose amakuru abivuga anabishimangira. Urumva ko ibyo ari ibintu bihambaye, ku rwego rwo hejuru ndetse binatangaje cyane. Icyo kintu guverinoma ya Kinshasa irimo iragifasha cyane, nako icyo kintu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo zirafasha cyane inyeshyamba za M23. Reka tuve aho ngaho rero tugaruke. Ndabona hano hari uburyo ngo bagereranyije sisitemu z'ubwirinzi z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'iza M23. Barakubwira ngo FARDC ifite ubushobozi bw'ikirere burenze sisitemu zo mu kirere, abavuzi z'u Rwanda n'iza M23 ngo zashyizweho mu kurinda ibitero bya gisirikare ngo by'u Rwanda. Indege nshya za FARDC ngo ni nziza cyane, zishobora kuguma mu kirere iminsi 24, si amasaha 28, ni iminsi 24. Zishobora gukusanya amakuru, gukurikirana ingendo z'ingabo z'umwanzi no gukora ibitero bikomeye byibasira umwanzi. Zifite ibisasu byo mu kirere biva ku butaka n'ibyo mu kirere biva ku butaka, hamwe n'imitwaro itandukanye bigera kuri kilo 500 bya TNT. Ubwo TNT sinzi icyo ari cyo rwose, izi ndege zirinda. Urumva ngo zose umubare nyawo nturatangazwa. Izi ndege zishobora kuba arizo zateje urupfu rw'abayobozi benshi b'iterabwoba rya M23 barimo Wiringoma na Makenga n'abandi bayobozi batandukanye. Iyi ndege igarura ubusugire bw'ikirere kurusha mu by'ukuri uko umuntu abitekereza. Aho ngaho barimo bavuga ku ndege z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwirinzi bwabo ugereranyije ngo n'ubwirinzi bw'inyeshyamba za M23 ndetse n'ubwirinzi bw'u Rwanda. Ngo ni indege mu by'ukuri guverinoma ya Kinshasa nshyashya iheruka kuzana, ku buryo ngo ni indege zifite ubushobozi buhambaye cyane kandi indege zo ku rwego rwo hejuru. Twanavuga ko mu by'ukuri ahangaha nta byinshi byo kuvugaho cyangwa byo kugarukaho, gusa
igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yo gukusanya izindi mbaraga ziturutse hirya no hino, hari izo ziturutse mu Burundi, hari izo ziturutse muri Angola, hari izo ziturutse muri Tanzania, hari izo mbaraga z'abamisiyoneri, imbaraga z'Abafaransa, mu by'ukuri ni igisirikare giteye ubwoba aka kanya. Reka twikomereze mu ntambara zo kuri iki cyumweru rero, tariki navuga ya mbere Werurwe 2026 saa tatu za mu gitondo, inyeshyamba za M23 zongeye amakuru avuga ko zongeye kwigarurira Katoyi mu gace ka Masisi nyuma yo kurwana bagasubiza inyuma Wazalendo mu gihe cy'imirwano ikomeye. Aba Wazalendo baracyari hafi ya Katoyi nk'uko amakuru aturuka muri kariya gace. Ni imirwano yabaye amasaha menshi cyane, aba Wazalendo ntabwo bashakaga kurekura aka gace kuko barwanye mu gihe cyo kuva mu gitondo kugera ku masaha y'umugoroba, ariko isubira inyuma ry'aba Wazalendo ndarivugaho gutya cyangwa ndarikomozaho gutya, amakuru aravuga ko Abazalendo batasubiye inyuma kubera gutsindwa, ahubwo M23 yatangiye kunaga ibisasu mu baturage, Wazalendo ikicara ikabireba ikavuga ati reka twebwe ku bw'ubuzima bw'abaturage twebwe twemere guhagarika imirwano, abaturage babanze bahunge batange ikibuga, hanyuma tuzagaruke muri iyi Katoyi twitonze kandi tumeze neza. Urumva ko impamvu Abazalendo batanga zirafatika kabisa, zirafatika rwose, kereka uwashaka kubyirengagiza. Hari ibindi bitero bibiri bya drone ku kibuga cy'indege cya Bangkok hariya Igisangani, ni kuri iki cyumweru, hari nyuma ya saa sita nibwo indege zombi zangijwe na FARDC, nta ngaruka zabayeho. Urumva ni M23 yongeye kuzamura indege zayo hariya bagiye kurasa Igisangani. Ubundi Igisangani bakubwira ko buriya ari ikibuga cy'indege kiri kwifashishwa mu kugaba ibitero ku nyeshyamba za M23 ku buryo budasanzwe. M23 rero icyo yakoze cyangwa nayo iravuga ati reka turase aho hantu haturuka ibitero by'indege tuhangize, ariko indege bazamuye ebyiri za kamikaze zashwanyagujwe n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kirwanira mu kirere. Urumva ko M23 nayo iravuga ati nta kundi byagenda, nimba tuzi indege ziturasa aho zituruka, natwe reka tuzigabeho ibitero. Bakagaba ibitero, hari ibyo bagabye bwa mbere, bwa kabiri bari babigerageje ku nshuro ya gatatu. Urumva ko ariko ari ibitero twavuga ko bitagize icyo bifata cyangwa bitatanze umusaruro ku nyeshyamba za M23 kubera ko izo ndege zabo zahise zangizwa. Ibi nagiye mbibabwira kenshi, ndababwira ati biragoranye kuba izi nyeshyamba za M23 zazamura indege ngo zirase hariya, ibitero byazo bigire icyo bigeraho cyangwa icyo bifata bigendanye n'ubwirinzi bwashyizwe hariya bw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nabonye barahashyize ya masisitemu arinda ikirere, ya masisitemu azimya ibisasu otomatikari, nibyo birinze hariya. Rero byaranongerewe ku buryo bukomeye cyane nyuma y'aho M23 yagiye igerageza kuharasa. Ubwo rero mw'abantu, reka mbabwire ko ibyo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitoroshye, biri ku rundi rwego. Ikindi navuga kuri izi ndege z'inyeshyamba za M23 zirimo zijya kurasa ku kibuga cy'indege cya Gisangani, ntabwo bizaborohera. Reka turebe ku mugabo witwa Bertrand Bisimwa, ngo Kinshasa yemera byimazeyo amahitamo, ubwo ni Bertrand Bisimwa, ngo yayo y'igisirikare, ngo igomba kandi kwemera byimazeyo ingaruka zayo, ngo niba intego y'amahitamo y'amahoro ari uguhuza impande zirwana n'abaturage, intambara kuri umwe mu bikomeye iba idashobora kurindwa, yanditse ku rubuga rwe. Bertrand Bisimwa
yatangiye kugira ubwoba, yatangiye kwikangamo, ariko biranumvikana kurwana intambara udafite umugaba mukuru, udafite nk'umuntu nka Wiringoma n'abandi basirikare batandukanye bagiye bagwa hariya, nawe ntiwabura kugira ubwoba mu by'ukuri. Ntabwo wabura kugira ubwoba kandi bukomeye cyane bitewe n'uko ibintu bimeze. Reka twigarukire. Inyeshyamba za M23 zimuye ibirindiro byazo, zibikura hariya i Goma, zibijyana i Bunagana. Tugiye kubanza twibaze impamvu M23 yakuye ibirindiro byayo i Goma ikabijyana i Bunagana. Si ibirindiro nako ni ibiro byayo bikuru. Ni ukuvuga ngo ibiro byayo bikuru yabikuye i Goma ibijyana i Bunagana. Ubundi barakubwira ngo uyu mujyi wa Goma abakire bari bawutuye, abakomeye bari bawutuye, abayobozi ba M23 bawubagamo bawuvuyemo kabisa. Bawuvuyemo baragenda barahunga. Guhunga kw'abayobozi b'inyeshyamba za M23 hari igisobanuro bifite. Icya mbere ni ubwoba. Umujyi wa Goma twavuga ko udatekanye. Impamvu umujyi wa Goma udatekanye na ejo nabyo babwiyeho ko abamilisiyoneri bawuri hafi, abatsinda b'abazarendo bawuri hafi hano mu bice bikikije umujyi wa Goma, kandi noneho mbere yo kwinjira cyangwa kwataka umujyi wa Goma bahereye ku mujyi wa Sake, ku buryo nimba M23 yari kujya ihunga izamuka igana Sake, icyo kintu bazaba babanje kugikuraho ku buryo bweruye. Rero abayobozi ba M23 barareba bakavuga bati kwataka umujyi wa Goma tuwurimo, oya, reka ibikorwa byacu tubikorere cyane i Bunagana, kuko buriya Bunagana naho ngo ni hamwe mu hantu hari ubwirinzi budasanzwe ku nyeshyamba za M23. Amakuru mfite rwose niko abivuga, niko abishimangira, ni ahantu ngo hari ubwirinzi bukomeye cyane. Ubwo bwirinzi rero buvugwa hariya i Bunagana birahereza umutekano ngo inyeshyamba za M23 kuruta uko baba bawufite bari hano i Goma. Kandi ikindi mutagomba kwibagirwa, M23 yarinjiriwe cyane. M23 yarinjiriwe cyane ku buryo nyine nta yandi mahitamo cyangwa ikindi kintu cyo gukora bafite, usibye nyine icyo cyo kuba bagira, usibye kuba icyo cyo kuba bafata umwanya wabo bakicara rwose bakavuga bati icyo tugiye gukora ubu ngubu ni ukwirinda kujya mu ruhame ahantu hari abantu benshi, kuko babizi ko baba bari gukurikiranwa. Iryo kurikiranwa ryabo rero rya buri munsi baje no kurireba umujyi wa Goma barawukwepa. Rero twavuga ko bahunze umujyi wa Goma, twavuga ko byagenze gute, ariko ni uguhunga umujyi wa Goma. None se ikindi twavuga ni iki? Gusa nyine birumvikana mu buryo bw'ubwirinzi bwabo, mu buryo bwo kwirwanaho bwabo, mu buryo bwo kuvuga ati tuze kuba dufite umutekano wacu, tugomba kuva mu mujyi wa Goma, kandi birumvikana. Ubwo rero ni inyeshyamba za M23 zagize gutya ziravuga ati reka ibiro byacu bikuru tubikure mu mujyi wa Goma tubijyane i Bunagana, aho twizeye umutekano wacu. Muri iyi minsi muri M23 nubwo wumva bikamata bakagaba ibitero, nubwo bakwisubiza agace, ariko harimo icyuho gikomeye mu by'ukuri. Buriya bagize umwaku uwundi gato ukabona nk'indege ifashe nka Nangana Bisima, twaba tuvuga ibindi, kandi nibo batahita, cyangwa Bahati Musanga Erasto Guverineri, kandi nabo ko bahigwa umunsi ku munsi, nabo barahigwa da. Mbese nkubeshye, abayobozi ba M23 barahigwa umunsi ku munsi, barakurikiranwa umunsi ku munsi. Ntabwo ari byo tubifuriza, nta n'uwabibifuriza, ariko izi muvoma zabo ni ikintu bagomba kwitondera cyane, kuko indege za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifite kugera
mu gace ako ariko kose hano kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uko niko kuri niko bimeze, reka mbashimire, turagenda dusubira mu makuru yacu ari imbere.